Mwumva murangenda kandi aho ngeze mbasha kwiyadapta burya rero nico usanga ari gihe muri mixa ngashiramo nk'ikinyarwanda ariko kamwe ndi murinzi w'umurundi yego bavuze ngo serukira igihugu cyawe urumva ngenda nikoreye drapo y'u Burundi yego mbere yo kuja muri studio yampushije kuririmba za ndirimbo nakunda nkiri umwana muto ndakora solo yitwa Dis-moi kuri iyo ndirimbo rero nagiye nayitanga za Bonesha FM nimba CD barayifata bakayishira mu ndobo. Hello bakunzi ba Buja Hit TV murakomeye neze ko meze neza kuri mikoro ndi kumwe na Ange Irankunda kuri kamera hamwe kumwe na Juma Jackson wacu abikora neza umuntu wacu yama atwitwararika akora amasanamu neza reka no munsi rero turi kumwe n'umuntu wacu n'abazana ibishasha naho tutagira bwa munsi banezereze turi kumwe n'umuntu n'umuririmbyi wo ngaha mu gihugu cyacu Burundi muzika y'Uburundi nibaje bafana cyane kandi arabitwararika mu kuduha ibintu bishasha amatuzanira ari wo gusora n'indirimbo bishasha indirimbo shasha arazatubwira byinshi byerekeye indirimbo kandi arazatubwira byinshi byerekeye umuziki wo mu Burundi muri make reka tunamunsi n'amahoro Isawa urakomeye nawe turashima karibu bashaka turamukiriza abakunzi ba Buja Hit abatakuzi hello abakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije nitwa Nondi Classic abandi umuririmbyi w'umurundi yego ndi muri industry hama karibu yego urashaka kubabwira Nondi Classic n'umuntu ki n'umurundi bonje ndo muririmbyi ndo umuntu nyine akunda indirimbo nyine navutse nkunda music hanyuma ngera mu myaka nangura no kuyikora kuzikora muziki nyine itandukanye nkaba nkiko ndakora music kabisa mpunze kumva ngo Nondi Classic n'umunyarwanda zavuye je rero ndafite na family mu Rwanda kandi je natena ndo umuntu yagiye mu Rwanda inshuro nyinshi cyane kandi n'ubu ndacajayo mwumva murangenda kandi aho ngeze mbasha kwiyadapta burya rero nico usanga ari gihe muri mixa ngashiramo nk'ikinyarwanda ariko kamwe ndi murinzi w'umurundi yego bavuze ngo serukira igihugu cyawe urumva ngenda nikoreye drapo y'u Burundi yego kubatari bazi Nondi Classic ngomba umurundi wo ngaho mu cyacu umunyarwanda kwari batwara ko ari umunyarwanda reka rero tumubaze kuri kaya yawe umuziki byaje gute muziki navutse ngenda nkunda umuziki urabaze n'umwana muto kamwe ikintu yatangura kumenya vuba imbere y'ibindi n'umuziki so je rero navutse nkurikira nkunda imiziki iranjamwo kandi ikintu rero gitangaje je mu buto bwanje nakunda imiziki ziri slow ugiye abandi bana batabonye tumvise ndombolo ya solo ibyakunda ni baryoherwa ariko gutyo nyine cangera nkunda nyine amashan y'abantu aba legend nyine bo mu Burayi twahora twumva kiriya gihe cangera ahantu nyine navuga ati hageze ko muri indirimbo kuko narabikunda cyane naguma revast kuja muri studio ngakora indirimbo agira igihe Imana irameza agira nyine ndaja muri studio pour la première fois ndakora indirimbo hama après ngaho rero nca ndamenyera studio nca ngenda mbandanya nkora n'izindi ndirimbo gushika n'uyu munsi tumenyereye abantu bose b'abanyamuziki bavuga ngo twakuriye umuziki byatanguye ryari kugira ngo yumvire ati reka nje muri studio bari umuziki urazi uwo kugira ngo byatanguye ryari abo abafise peut-être abafise ubwenge akuze ariko jewe byangiyemo nkiri umwana cyane vraiment muto ndakura ariko nubwo nari mfise rêve zo kuja kuririmba keretse umbajije ati watangiye kwiyumvamo kuririmba ryari nivyo nakubajenera watangiye kuririmba ryari kugira ngo uyumvire kuja muri studio kugira aho rero ni mu nige nari ndi muri 7e secondaire niyo natangiye kwiyumvira studio hanyuma 8e cyanda ja muri ari 2007
année 2007 niyo nagiye muri studio bwa mbere ngiye ngiye kuri Amiri Pro yakorera icyo gihe mu Buyenzi umujama yari yavuye za South Africa araza ebana nawe yakunda imiziki byatara ampropose yumvise ko nanje nkunda music cha turajana nyine tugira collab tukora indirimbo ariko nigeze abikurikirana indirimbo yiwe yatwayisoye twikorera kwa Amiri Pro ko nigeze ayikurikirana ngo ayitware mu radio. Hanyuma moi personnellement na so indirimbo yanje ya mbere nayisoye muri 2009 niyo nagiye kuri kwa Etizo agikorera nawe mu Buyenzi aho iyo studio yitwa Kiss Record muri indirimbo iri muri mu njana ya slow urumva ko kakanu kakira nkiri umwana kaheze urumva amvi ya mbere yo kuja muri studio yampushije kuririmba za ndirimbo nakunda nkiri umwana muto ndakora slow yitwa Dis-moi kuri iyo ndirimbo rero nagiye nayitanga za Bonesha FM nimba CD barayifata bakayishira mu ndobo ariko mbona narayumvise ahantu hake nko muri Radio Salam aho barayivuza shimira na Elvis Iradukunda ni umujournaliste wa mbere atangiye kuma ikiganiro aranayakira iyo ndirimbo arayivuza iwo bayiklasa muri ya miziki yakunda kuvuga nko mu midi gushika 14h urazi ko bakunda utuziki tworoshe niyo bo yari kunyika mimi barayivuza abantu babo babazi iyo ndirimbo batabazi yuko ari wowe wayiririmba ushaka kubashishiriza ko kugira ngo cyangwa barayibagiye sinayo Je t'ai jamais fait de mal ou d'avoir été trahi à notre amour, mais toi, tu ne voyais plus tout ça. Malgré tout, j'ai continué à te donner mon cœur. Urumva ni utuntu bene kubera nakunda slow cyane urumva nacenja mu bintu bya slow niyo ndirimbo ya mbere hanyuma mu nyuma nyine naciye ntangura gutandukira ahandi nyine mu yindi kubera numva nagiye muri hip hop jya mu za afrobeat izindi zose nazo naciye ndazishikira ndazitabura nyine abakunzi bacu urumva yuko afise itana afise n'imidi itamenyerewe ngaho ndibaza mu slow ni make abantu biyumvira gukora ama slow ni bakeya cyane n'uzanteta n'ubujanda ari umunsi ninabyiyumvamo nzo nashobora kuzoyikora kandi kuko nahiraje nje nkunda injyana zose nagenda kubaze kubera iki utabandanije gukora aya amaslow ebana sasa amaslow je naraba situation kwanza kuko ubwa mbere natangura nkora umuziki mvuga ati nkunda music kandi shaka ko abantu nabo bayinjoyinga ko ari ukuntu ushobora kuba wumva mu radio kumva imiziki itandukanye rero nka jewe kubera ibintu byo ndumu artiste hariyo ma melody mbafise muri jewe mba nkene ko nabandi bayumviriza ayo ma melody rero muri ico gihe nca ndayishira muri nkavuga ati reka muri izi ndimbo za slow mwanumva baririmba gutya ko sindumva bagira gutya utuntu twagutyo nkaca ndabijamo nkaririmba akora slow nyuma ariko mukameme si ibintu ushaka gukora business music ntushobora kuguma mu njana imwe ibikunda nubwo bukunda hip hop n'abaraperi bo muri Amerika bama batandukanye nuza Tupac aririmba akora rap akanaririmba ba DMX bose barakora rap bakanaririmba numva nubwo ubu ushaka ukunda injana imwe gute ushaka gukora music business cyangwa ukora ukunda music muri rusange uratandukira ahantu hose yego Nondi classic Nondi n'umuririmbyi yashobora gukorana korabona n'umuririmbyi wacu umuririmbyikazi Estanisha kuri kwiyumvire Estanisha arabizi kandi ebana nta muntu n'umwe ndumva aririmba nkawe mu bakobwa ino afise nuza yisangije wenyene ijwi yisangije kandi n'umuntu ariko araririmba uramwumva n'ijwi irasohoka kandi afise technique afise melody nziza umva biri mu bintu byatumye ndamurondera kandi numva
rero ndondeye umushaka ikintu ndagerageza ku buryo bwose ndagishikira cyangwa ndakironka. Ntiyangoye cyane cyane. Oya yangoye kabisa. Twaragize nigeze kumurondera turavugana kubyerekeye iyo song ariko icyo gihe yari yibungenze, hanyuma nca ndarindira gato amara kubyara tujya muri Bantu Boy turakora iyo nuza na Peniel n'ujya Ismail nawe yari yaramuherekeje icyo gihe. Iryo joro ndagyibuka ashari hariyo vibe imeze neza muri studio, vibe yari imeze neza sana ku buryo yararirimba tugahanahana amayide abantu tukari hari ambiance muri studio abantu cyane. Urafite indi migambi yo gukorana n'undi mu muririmbyi kajonga mu Burundi bwacu? Mbona ibyobura pour l'instant nawe ndabiplanifyaho ariko nibyobura kameme umva abantu abarinji baguma baza kandi n'abariho naho nyine bagenda bevoliwa urumva amashage ndayiyongera umva muri ico gihe ndashobora gutandukira bivana kandi na song mbasha gukora kuko twabaririmbye tuba dufite indirimbo twateguye ukaraba iyo ndirimbo wumva ushaka kwikorana wenyine ushaka gukora collabo naho nyine curaba umuntu ashobora kuyikora neza nyine ashobora kuyishobora nyine akayimetriza. Nuhe wundi muririmbyi kazi uvuga uti unye bibaye ngombwa turashobora gukorana nawe? Sasa ndakwereke abo baririmbyi kazi biwacu bo bafise imidiho itandukanye simbashoboye zose. Navuga nka Miss Erika ni umuntu ashoboye ndabwiraje kumwumva ashoboye zuki ebana nimba akazokumva iyi message ebana amenye ko iriya ndamubwiye ko iriya zuki ni kintu amatrize ebana la matrize kabisa. Nondi ni umuntu tuzi ko umuririmbyi kandi muri bino bikora bikora neza ariko ikintu mbona umengo uribika jewe urabanza ugakawuka ukamara sinzi ko uba uri mu bindi bintu si ukwibika ahubwo barambika bakubika gutya barambika navuga ko bambika kubera jewe ubundi ibikorwa by'iwanje ndabisohora urumva kandi ndabisohoye mba nakoze mba nashize hanze ariko rero ikibazo kiba kiza ni navuga nko ku mamedia ku bantu nyine bakora mu mamedia si bose bashobora kwiyumvamo umuntu umva araba kwiyumvamo araba adashobora kwiyumvamo biravana kandi ariko kameme mu gihe tuko turakora music dushobora ifo kumenya akazi ukora nakiki nako guteza imbere nimba uja kuri kamera ukavuga ati ngo shaka guteza umuziki w'u Burundi imbere ivyo si ibintu byo muri kamera ni ibintu byo ku kazi ukore abantu nibo bazobijije abantu babaririmbye bazovuga ati uriya mu journalist uriya mu DJ ni umuntu kabisa y'abantu uza gutya umuzaniye production imeze neza arashobora kuyigunuza kuyitanga arayifata nyine akayikorerako. Ibyo nibyo dukeneye mu Burundi nidukeneye abantu bazora baza iminsi yose kuri kamera baba ba DJ baba ba journalist bavuga ati ngo turi ngaha turashaka guteza imiziki y'u Burundi juste kubera uboneke neza muri kamera. Ibyo nibwo no hypocrite si ibintu bikenewe kabisa ko twe dukeneye abantu bakora bavuga bakanakora bijya bintu ibyo wavuze bakabikorerako like nabonye kuri abantu ndi umengo arabifitiye ubuhamya aho hariho umuntu yoba yaragukoshonye mu mugo izi no bashaka nyine kukwiga bashaka kuvugira mu kivunga ariko bavuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru ariko urashaka kuvuga uti wewe na Kavrema urumva rero ibyo birafise banyine bazi kukwigana n'ibintu bya beef ariko je ico nzi ico ni wari umuze umuntu abo bantu bakurikiranye iki kiganiro araza kugitahura baza kwitahura bonyene bamenya bariho ariko mbo sinshaka kubitebaho cyane kuko ariko gusa yari message yo kuvuga ati nimba tushaka kuvuga umuziki w'u Burundi tuwuteze imbere nitubishire mu bikorwa niturabe ngo kanaka ngo arama mahera kanaka ngo numujama duriye mu nuza arangurira inzoga nuzi ndeka kujija nuza vuba reka tunuza kora bavuga ngo ukora iciza kikagusanga imbere sivyo so si ibintu na timing navuga na mugani uvuga ati ngo kora ikiza uyu munsi mu minsi 3
azokugurira iki canke azokorera muri make ya bavuge ibyo bavuga babishire mu ngiro nico abaririmbyi dusaba kuko jewe nkuko wambagije ngo ndibika no kuri jewe ndakora hageze ko gukora vraiment ndakora kuko malgré yuko ibyo bintu byose nishikira sindeka sincika intege ngenda indirimbo ya mbere namaze gukorera muri Bantu Boy afise production nziza namaze gukorana na X Factor afise production nziza n'indirimbo ya Kolese remeruka kuyikorera kwa Coli de Magic naho nyine afise production nziza urumva ntako nagira kugira ngo bimeze neza bifise akanovera urumva je kuri jewe ndakora nje no kwemeza ko nkora kandi ikindi kintu abantu bagomba kumenya nuko ndabyikorana umva nyine iyi ritme nawe ndiko kuva nimba mu kwezi kw'icenda nasohoye Tabu Sana ndi kumwe na Stanish mu kwezi kwa 12 kugomba guhere Bonane ndabaha Fire ndi kumwe na Dolphin Dankala ubu naho tugeze mu kwezi kwa gatandatu ndabahaye indi Kolese urumva kameme nako ndiko ndagira en plus uri wenyene nta manager ufise ibi byose ndiko ndabyikorana kandi naco rero yo bikeneweho nishobora kubura no mu star nta muntu numwe azo kugira ko management canke mu team yumufasha ashobora kuba atayikeneye azakora kubesha nubwo yawe afise amahera ngana gute ugomba gukenera abantu bashobora gukurikira kuko jewe sinoja kwiruka mu vy'imiziki niruke mu vy'amaklipe niruke mu byo gutanga abantu ndabiruka inyuma tusa urumva bari ibikorwa byinshi urumva ibindi usanga wabishize ku ruhande ariko kameme ko tubikora tubikunda tunaba tutagira turabikora tukuyo bimaze kose Nondi Classic urumva n'umuntu aguma duha ibintu bifite akanovera kandi murabona yuko yavuze yuko yikorana arafata uburyo bwe bwose agashamo ingufu ziwe zose kugira ngo aduhe ibintu bimesuye muri make Nondi Classic hari akantu nagomba ndakubaze hariho video yigeze guca ku marezo social y'ibintu byo muri Afritextile Afritextile yes niyo ukora cyane oya yari publicité en fait Afritextile n'abantu ni association n'abantu badandaza ibitenge ni abantu banyene biriya bitenge mwabonye hari muri biriya mariage ego hanyuma bararondeye nyine abantu bashobora kwambara bagakora irya publicité y'irya Afritextile hanyuma turakorana nabo biciye muri Ingo Mag ego tugira iriya publicité ya kiriya gitenge abantu bari abantu wewe bana ngo wagize mariage utadutumiye muri video zawe no muri Fire mengarimo ujya mudata no muri Fire arimo mufani cyumustani bigendanye yawe buriya ya n'umuntu wanje tuwo hafi hafi ushatse kuvuga umuntu nyene niwe umuntu w'umukobwa wanje turi kumwe wabyaye cyane niwe Eva wanje okay awumva wumvise murumvise yuko abantu rero bari baragumutse mu my inbox y'abana wewe wagize ubukwe n'udu nadutumire sha urumva ariko abantu nyebe bari biketse ko ari mariage cyangwa ari dot ariko mbo yari publicité twagize niba ko turiraca no muri RTNB ego urumva n'ibintu byiza abishima nyene ko Imana yaduhaye umukate tugagira urumva iruhande y'umuziki ari yose no gukora ama bintu bya publicité donc umuntu inyuma y'umuziki murashaka ku actinga byose birarumva ibintu dusanzwe dukora none wifuza gushika he mu muziki muri music aho Imana izonshikana ari hose ariko ashobora kuvuga uti jewe ndifuza kwipfuza ni kimwe kandi jewe rero nize kwakira kuri intuza ndaraba ahantu koma ibiko bigenda byevolio kuko je ndashaka kubwira ati nje ndifuza gukorana collabo na kanaka canke kugira muri ini ariko ninahagera nzoba nabonye ko nacangira gutya très bien avuga ati mbo ubu rero nshaka kandi gutya umva nzoba wowe ndakubwiye ngo aho nshaka kwifuza ni hari hanyuma ndahageze ukabona mfise ibindi mva ndoba narakubesha wumva rero jewe ni the best shaka
gukora gushika ahantu ari best I can, aho Imana ishobora kunshikana vraiment kabisa ni sans limite, kuko nta kintu na kimwe mbona ko Imana ahantu na hamwe Imana yonshikana sindabisutene cyangwa wabona ko atabyonshoboye kubimanaginga cyangwa kubijera no. Ni igiki ukunda kuri wewe? Kuri jewe physiquement ni nuko kitaboneka, kiri indani he? umutima navuze uguca none physique uboneka guca umuntu akubona ikintu kiboneka tubone ukunda kuri wewe. Nkunda ashaka ari byinshi yewe ukunda cyane yewe en général ndabikunda byose nkunda byose ndabikunda kuko byose burya rero bavuga ngo nta kintu na ukuboko nubwo novuga kuboko kubabaye umubiri wose urababara urumva rero sino kubwira ngo nkunda iki cyangwa ya vraiment ariko kameme yaba wari kumunyemera ko mvuga umutima naye kuvuga urakunda umutima wawe kabisa. None tubashimire cyane ko namwaduhaye kandi namwe ndabashimiye kandi karibu kandi yego ndabashimiye kandi n'abafelicita nivuga ati Buja TV babandanye bayishigikira kuko aba bantu vraiment sinigeze nuzane n'abantu bitanze n'abantu bitanga kabisa kandi baritanga bakarondera nyine abantu abaririmbyi batandukanye cyangwa abafise amatara atandukanye kugira bashikirize kandi n'ivyo nyene nako ndavuga dukeneye aba journaliste abantu bo muri industry mu Burundi bakeneye ibyo bashaka ibyiyumviro byabo bakabishira mu bikorwa cyangwa ibyo bavuga mu makamera bavuga ati ngo dushaka guteza umuziki w'u Burundi imbere bakabishira no mu bikorwa. Donc ndabashimiye kandi ndababwira ati courage mubandanye Imana ibahezagire amaviews aguma agira gutya n'aba subscribe nayo igenda gutya bikurikirana byose. Merci cyane bakunzi ba Buja TV urabona yuko impano zigenda nako batagira kugira ngo baguma duha ibintu bisuye. Reka ndabashimire cyane mwe mutarakanda kuri subscribe turabasabye mu kandi ari abantu batazi icyongereza mu gifaransa handitse ngo sabone hari agakengeri kari ngaho hepfo basoze kugira ngo muze muramenya ibintu tumwe tubaha ku isi yose. Ndabashimire cyane merci beaucoup ciao ciao.